Ekipa, slušajte, u ovom trenutku želim reći samo jednu stvar. Da. Izgubili smo oklade jer smo mislili da je Bonbon koji sve druge mreže. Nismo znali. Na kraju se pokazalo da je Bonbon ali tako je kako je. Moramo nastaviti dalje. Ko princeza, časna, poglavica svinja. Ko zec. Kakav god da je, ovo je naš život. Amen. Zapamti, Bonbon nije isti kao i sve druge mreže. Zato nemoj sklapat glupe oklade jer ćeš ispast smiješan. Bolje odmah prenesi broj u Bonbon iz svog naslonjača i uzmi čak 2000 minuta ili pak 3 gigabajta za samo 35 kuna. Što čekaš?